Simbag nga rabi yung kabsat. Wow, praise the Lord. Of course, una po sa ating beloved senior pastor, Pastor Provi Cadelinya. Good evening po, Pastor. Thank you po for the privilege again to stand behind this pulpit. And to our patriarch, syempre, Pastor June. Amen? Sa ating mga pastors, preachers, members at lahat ng mga bisita natin this evening, welcome sa our midweek prayer meeting service. Ngayon, tumayo po tayong lahat and let us sing our praise and thanksgiving to God. Our first song, So Much to Thank Him For. Amen? Praise the Lord. On the first now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. Louder now. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Second verse now. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach with heaven's shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. Let's sing the chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where brought me from, I got so much to. Let us sing the chorus one more time. And I've got so much to thank You for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Wow, praise the Lord. Our second song, Count Your Blessings, Ilocano, Ti ayat na in kabilangan. Amen. Let us start from the first verse now. No di pa nagbiag mo madanagan ka, keta panunod dirimu kenta ka, lagi pemti para buryosin tenda, ano nga ayat impay naken ka, di ayat na in kabilangin, Diyos tunggunain kakitain, di ayat na in kabilangin, nagkelado munain kakitain, nunadagsen unay day naawit mo. Amen. Nabantot ti karga amin aklay mo, lagi penti ay. Amen. Day tadanak ketrag saksubukan to, di ayat ng inkabilangin, Diyos tunggunain kakitain, di ayat na inkabilangin, dakkelado munain kakitain. Ready now, sir. No dagiti kaya mo na baknang da,
tem kari ni Kristo ken ka, lagi tem ayat na ket maniwaka, kupa magpaay ken ka, di ayat na itkabilangin, Dios tungo na itkakitain, di ayat na itkabilangin, dakil na tungo na itkakitain. Last verse now. Kapunaan ulit na ang putsungkin, di ka agdanag Diyos ikatumaklin, di agsardeng at daken ka ingat tunggo ng dungteng, di ayat na inkabilangin, Diyos tunggo na inkakitain, di ayat na inkabilangin, dakil na tunggo na inkakitain. God is so for last song. Salamat aking Panginoon. Amen. Praise the Lord. Let's start from the chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay, ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. First verse now. Aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. Love now. Nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Amen. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ready now on the second verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong ipinagkaloob, buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso. Let's sing the chorus one more time. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob, buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Amen. Praise the Lord. What a wonderful singing. Let's grab our Bibles. Let's remain standing and let us have our Bible reading and opening prayer. Good evening, Pastor June, Pastor Provi, Ma'am Cora, and Pastor Ver and Pastor Dennis ken kadate amin kakabsat. And let's have our Bible reading and turn your Bibles in the book of Psalm chapter 61 verses 1 down to 8. Lipay Bible sa kakabsat, page 690. Page 690 po. And sabay-sabay nating babasahin from verse 1 ating ganat verse 8 po. And the Bible says in English, "Hear my cry, O God, attend unto my prayer.
From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings, Selah. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thou wilt prolong the king's life, and his years as many generations. He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth, which may preserve him. And last kabsat, verse 8. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Praise God, kakabsat, iti sasaw iti apo, ket intayo iti panagkararag. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, iti aldaw manen apo, in pabulod mi kada kami, tapnon ti kasta apo, makaumay kami iti balay mo, tapnon umay kami agkararag apo, ken kastamet, nga makangeg manen apo, kadagiti sasaw maapo babay ni iti adipen mo. Ket Lord, i-commit mi apo, kas tinabasa mi apo, agtalek kami kanyam apo, iti inaldaw-aldaw apo, tapnon ti kasta, agwork apo, iti Holy Spirit, babaen kanyam apo, iti bibiyag, iti sagtunggal, may sakada kami, Lord. Ket Lord, ikam apo, iti wisdom, ken kasamet, Lord, iti atterance, iti adipen mo nga mangi-share apo, iti sa itatangarabi, ken kasamet, Lord, give us protection, safety apo, iti agnanayon ken inaldaw-aldaw apo. Ket Lord, bendisyon nam apo iti nabatbati pay nga oras, iti daytoy nga programa. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Mabalin tayo ti agtugaw kagabsat. Amen. Naimbagarabi tayo amin, umuna iti patriarch tayo, Ma'am Pastor John, kan kastamat ka ni Ma'am Cora, ti senior pastor tayo, kan orepay ni Ma'am Kay, kadagiti amin nga naka-tune in, naka-join kanya tayo kakabsat. Itatang arabi, dato'y midweek prayer meeting service tayo na ibagarabi amin. So, intayo kakabsat iti panagkararag, kat yan naman iti yan tayo, kadagiti sanctuaries, outreaches, pagtaengan, kan uray pa'y kadagiti naka-join kanya tayo kakabsat. Mabalin nyo lata iti makipagkararag, at dadadagiti mai-posto, may ikadagiti monitor screen na mabalin nga maikararag kakabsat. Okay? So, hantay nga rod nga baybayaganin kakabsat, iti intayo pa nagkararag. Mangala kayo iti partner yo kakabsat, kat agkararag kayo nga na impapuswan. Okay? Kan talaga nga dapat kat ti kararag tayo kat may ayo kan mangeg iti apo kakabsat. Okay? So, get your prayer partner, katintay nga rod iti panagkararag.
Amen. Praise the Lord. I hope nga na-enjoy tayo kakabsat kan narik natay ti presensya iti Apo ti gundaway nga pa nagisarita tay kang kuana kakabsat. Okay, so para kadagiti announcements tayo kakabsat kat itultuloy tayo ngay kararag dito madama nga Australia mission trip iti senior pastor tayo kakabsat. Okay, so adadapay lang nga madama iti Australia. Diya ka mo no adadarigiti sumagmamano nga pictures. I think tunusan day siguro kakabsat. Makita tayo digiti activities kan digiti mararamitan iti Apo babaan iti adipan na kan kastamat kani Ma'am Kay. So adadamat digiti nag-birthday kadagiti naglabas ngal daw. Idi Lunes kakabsat July 7 nag-birthday ni Brother Kevin Francia HBBC Bacara. Okay? Oh. Idi Kalman, July 8. Kataduda nga naggagadan kakabsat ni Tatay Isabel Asuncion, Nanay Leonora Acacio, Nanay Estelita Tungpalan, iti HBBC Bacara. Oh. Kan kastamat ni Gian Duldulaw, ijay Vintar. Okay. So ti Apo iti agtultuloy kakabsat nga mangbendisyon kan mangusar kadagiti bibiyagyo para ti Apo kan uray pay para iti ministry. Okay, acknowledge tayo met kakabsat dagiti kakadwa tayo. Iti daytoy nga rabii nga naka-join daytoy service tayo kakabsat. Unahin tayo dagiti sanctuaries. Alright, umuna ijay HBBC Bacara, our main sanctuary. Aday jay iti ayayatan tayo nga patriarch ni Pastor John kan kastamat ken ni Ma'am Cora. HBBC Lawag. Okay, ni Bagarabiyo kakabsat. Kan kastamat kadagiti kakabsat iti San Nicolas. Okay? And then HBBC Claveria. Oh. Okay. Kararag tayo ni Pastor Dennis kakabsat. Kat permi nga sumuol ti asma kan uyek na sa prayerfully ti Apo iti mangpaimbag kang kuana. HBBC Pasukin. Ayan, kaway-kaway. Okay. Kadagiti outreaches tayo kakabsat. Umuna dito'y HBBC Dingras Outreach. Naimbaga rabiyo kakabsat. Amen. Praise the Lord. Kais isam latan ni Sir Rohel. Ayan. HBBC Batak Paway Outreach. Ayan. Praise the Lord. Oh, praise God. Dadagiti adults tayo. Lasam Outreach. Oh, yun. Amen. Praise the Lord. Oh, next, Apari Outreach. Oh. Ayan. Oh, praise God. And then, do we have a video for Australia Outreach? Okay. Alright. So, adada pa naka-join kanya tayo kakabsat abroad. Digiti naanap nga maki-join kanya tayo. Ni Sister Risa Akibay, J. Canada. Okay. Sister Marlene Lagasca, Brother Giovanni Calillo and family. Sister Salisa Fajardo, okay. And Ma'am Madeline Foliosco. So, digiti local viewers tayo mat kakabsat. We have Sister Marisa and Ma'am Norma Simon, Sister Catre Bulido, Sister Micaela Calillo, Brother Rayshan, Martinez family, Sister Jasmine Calma, kan kadagiti amin nga naka-join kanya tayo iti Facebook, YouTube, kat naimbag garabiyo amin kakabsat. Thank you for joining us. So tumakdar tayo nga amin. Kat kablawan tayo timaysa kan maysa, kantahan tayo deto'y welcome song. Amen. Thank you, Pastor Bel. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts
we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Let's remain standing. Let us sing that song, Glory to His name. Amen. On the first now. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I tried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Last verse. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Chorus now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Praise the Lord. Let's all please be seated. I'm rooted on my gospel truth, telling the world about Jesus, living out the good, good news. The Savior died to free
Thank you, Kids Choir. Let us all stand. Let us sing, Born to Win. Hallelujah. I was born to win. Amen. Let's start from the first now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way. It turned my darkness into day. I was born again. Praise His name. I was born to win. Chorus now. Born to win. Hallelujah. I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Ready now on the second verse. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it's over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Chorus now sing. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Let's all please be seated.
the Lord. Let's all stand once again. Let us sing, Saved, Saved. Ready, on the first. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Ready now. Saved by his power divine, saved in new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second, he saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved in new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Last verse. When poor and needy and all alone, in love he said to me, come unto me and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by his power divine, saved in your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Praise the Lord. Great singing. Amen. All right. So is everybody ready now? Okay. Let us not only prepare our Bible, our ballpen, and our notebooks, but most especially let us prepare our heart in listening to the Word of God as the senior pastor of the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International will give us the Word of God tonight, Pastor Provi Cadeleña. Okay, thank you very much, Pastor Bear. Agtugaw tayo amin kakabsat. Kablawang ka itinagan iti apo, na imbang garabi iyo. Muna, dagiti pastors tayo, good evening. Pastor Dennis, Pastor Bear, dagiti preachers tayo. Kada kayo nga coordinators, na imbang garabi iyo kakabsat. I hope nga nakita yo that the message ko ije group chat idatay. I had no time to check no nasinyo mo't lang kakabsat, but I hope that you have seen it and you have responded to that message I gave as an announcement today. Kat sapay ko magkakabsat agtultuloy iti kinaanap tayo nga agserbi iti apo. Dumakdakkel deti ministry tayo kat dayaw iti apo kakabsat daytoy ministry tayo diti Australia ket permi nga mayat iti panaggrow na. Ket several days kami pelang apag makalawas kunatay latan ngem adadan dagiti bunga kadeti ministry ket baragsakanak nga mangi-share kada kayo idi Sunday, nete na baliging anniversary tayo. Kat adda iti maysa nga pamilya kakabsat nga kinasaritak iti mangmangang kami kat in-propose ko nga mapangka magbisita. Gaputa makitak iti tarigagay da nga aggrow. So automatic di panunot ko ay inakbisita hindi gitoy i-follow up ko ta mangibatiak iti lesson nga mabatiak agroda kasta. Ket by the grace of God naangay dijay iti Lunes iti Rabii
Kat jak ekspektaren ti kumalagol ko, follow up ida nga agasawa. Kat nagawis damot ti gagayim da kakabsat. Iso data. So we had 5 professions of faith last Monday night. To God be the glory. Kat adada taga Tugigaraw dita, taga Isabela, kan taga Ilocos. Tapos, going back to that story this Sunday, di jemat may isang agasawa, kunada kanya, Pastor, dagam tumot ato no Martes kunana, wun ako nakmasigo din, numampay ada naka-schedule ko mga Bible study, iti sabali nga place nga in set ko, so, idirabi ikakabsat Martes, sabali manan nga pamilya, bisita mo't di Domingo di gitoy. Kat, to God be the glory, jakmat ekspektaren nga agawis naman, hindi kagayim da. Kat puro Ilocano. Deta ne, ada taga San Nicolas, taga Dingras, taga Marcos. 5, innem, ti professions of faith tayo kakabsat. Kat by the grace of God, digito yung agasawa, agbaptize da into no Sunday. Dayjaymat nag-Bible study an mi iti Lunes, agbaptize tumutan jelakay na into no Sunday. So initially, at the talon nga candidate nga mabautisaran wano mainayon yan ti ministry tayo kakabsat dito Australia. At dapat dua nga i-follow up ko kalpasan dito, barangan dando pa nagawid. Kalkalpas ti prayer meeting mito, liblipas ko nga nag-preach, nag-minister. Kaya tuwan dando pa nagawid, i-follow up ko, kabaran agbaptize danto matun Domingo. So, agsapsapol kami iti pool nga the heater na kasi naglamiis dito eh. Han na mabali nagdigos ka nga awan iti heater. Nakanam lamiis kasla bagyo. Agtartaray iti 14 degrees, 16 kasta, 17 o daduma. Permi nga kapsat. Nung kasanot ka lamiis na to, kasi mo ti kabara iti pamati digiti ka kapsat. Permi makitam na ta. Uri kasanot bambannog da. Umay da kakabsat, makigimong, maki-prayer meeting. Every night nga the Bible study me. Digiti na dumag, gaput trabaho, diretso da. Iso nga maragsakan na ka makakita, nga dada brethren, nga ideally, makitak digiti sumagmamano nga characteristics, nga napintas nga i-train ida kakabsat. Talaga nga adarigot da, iti trabaho iti apo. So, nagadaw, dito attendance meeting, prayer meeting, itang rabi ta DJ duwa nga pamilya nga kunat imay dapay nagaten. Ket nagmayat amoy idirabi DJ Mesa nga agasawa nga agbaptize. Idi sumangputak ije balayda. Kun asigot kanyak di lalaki, pastor ko na. Adda iti open nga pag-ubra at no Sunday. Cleaning. Kada mo maket no Sunday toy, doblet sweldom kakabsat. Nga mamungti ko na kanyak na touch nak pastor iti sa uti apo. Iso nga hangko inaccept day giant or dakkel ti masweldo. Gaputa i-commit mi nga pamilya nga ti Domingo in kami magigimongan kunada. Manipo dita. Iso nga dayaw ti apo kakabsat. Ket nagmayat aya nga digiti new believers masursurwan da nga mangi-prioritize iti gimong kakabsat. Ket to God be the glory for that. Iso nga continue to pray for our outreach in Australia. Few days kami pay, nagawid kam to no Lunes. Kaya di pa nagawid mitong Lunes, ti Martes na agpamanilak manen ta ag-speak ag iji Antioch Conference. Ngam into lumalpas de ta kakabsat, DJ last week iti July, kat agsasagadsad nga leadership seminar. Kat kayat ko lang ipeksa kada kayo nga kakabsat, nang runa kada kayo nga men, coordinators ka na bayag. Sa nunara glory. Hante ko mga miyembro kakabsat nga mangkos iti panakasina-sina.
Hante ko mga miyembro nga papaanawa. Datay kuma ti miyembro nga agan anawa. Kadagitay papaanawa. Amen kakabsat. Okay? Kat kumusta kayo dita Claveria? Tultuloy kayo? Dita Lasam? Agtultuloy kayo kakabsat. Hanyo nga ipalubos nga sayang iti investment iti apo ti trabaho na dita. At ada iti baro nga mission house nga kitkidamiyan ta sentro kat sapay kumat ti apo iturong na kakabsat iti pagayatan na tapnon ma-reach out tayo pa di kita at data sentro. Palawaan tayo ti outreach tayo. Dita apari, I'm glad to see Ma'am Evelyn. Kan digiti kakabsat ti apo ijay, Ma'am, you are a blessing. Uray nahanganapig sa ti bagyo nga makabendisyon ti puso yo. Yes. Agasam ta uray kakapsot kakabsat mapanagbisita. Wow. Kunak ngarod ket urayhan na adot miyembro no talaga nga da puso na ti ministry. Kanam mo na ti tumulong iti trabaho iti apo kakabsat. Talaga nga mablesan iti trabaho iti apo. Ket praise God for that. So, kamusta kayo mo dita Batak Paway, outreach, makita kayo. Dingras, to God be the glory. Dita pasukin, na imbang ngarabi iyo amin dita kakabsat. When, makita ka Brother Ruel, talagang obvious nga padatay dumakil buksit ng Brad. Okay? Kadagay mo't dita lawag. Praise the Lord. Ti pa nagtultuloy yung kakabsat. Hang kumang nagtultuloy lang, no dikat direktang at patpatuloy. Aglalo mo't dita main sanctuary. Kat namnamaak nga amin na coordinators tayo at dadta kakabsat. Malaksit kadagiti nag-text iti malam. No absent ka ita kadi kayo nag-text iti malam kakabsat. Binayolate yung de covenant tayo. Naglagi po nyo nga the covenant tayo. Nga no di kayo maka-attendar, itigimong ag-inform kayo kanyak ahead of time. Iso nga no coordinator kayo, kat awang kay ta main sanctuary, kat di kayo nag-text kanyak iti malam, alas 2, 1, alas 3. Vinolate yo, dete pinirmaan yung nga covenant yung ti apo kakabsat. Kat sapay kumata, pag nakman tayo amin di kita, awan nagubing-ubing. Uri kastoy pa nagsaok, awan kumat mo open. Awan nagpaspasoi, awan alisto kakabsat nga dete na-review kuno na correct kaslete paspasoi kamot ng kakabsat awan kumakastayan ti church tayon. Amen. Dete kabayag ti church tayon ken kabayag yung miyembro nagpaspasoi kay pelang awan kumakastang kakabsat. Nakabaybayag tayo nga miyembro maawatan nyo kumat koreksyon, maawatan nyo kumat rebuke nga makunan. Hanga dapat ti pastor ti mabain kada kayo. Dapat dagay ti mabain kakabsat. No kasta nga di kayo makakomply kada iti trabaho yo. Naawatan nyo kakabsat. Amen. Okay? Maibagak deta kasi no lang da kayo ti aday ti trabaho kan posisyon ti leader maawatan nyo kakabsat deta ibagbagak. Hanga nalakat mangurnos ti tao. Ngam no adu ti kas kada kayo nga nanakam ken amo nang ipateg, amo nang ikaso ti trabaho na ken amo nga i-care ti ministry kakabsat. Blessing deta. Iso nga I pray and I hope that all of us will cooperate. Now, online with that, kaya't ko nga i-share ka dagay itat tangarabi amuyo dut agbuy-buya dagay ta Facebook siguro kunayo ko apo ne ito nga pastoron kunayo amuyo kaya't ko nga maamuan yo THBBC 42 years nga minang kakabsat. Haan nga ubing nga outreach adot miyembro min nga nakabaybayagan bangbangutan bangbanggulan. Adot miyembro min nga 20 years sa Kristiyano, 30 years sa Kristiyano. Iso nga, I can speak like this. Amok nga handa ma-offend di kita. Amok nga handa nga balat sibuyas. Amok nga handa nga pasui di kita kakabsat. Kasi, deta kabayagdan, amudan kakabsat. So nga, dagay nga buy-buya ta Facebook. Hang kayo makikigtot. Yung kung na nga, pauna yan, ti street nga agsao deti nga pasturan. Nakaprang-prang ka kunayo, haan. Hanga ubing ti kasarsaritak kami ng kakabsat. Lalakayan kadababagat ti pambati. Lalakay kadababagat ti Christian life. Okay? So, kadeti bulan ti July, kas ingkari kada kayo kakabsat, every month, aging ganat December. By the way, I'm so glad that they newly baptized tayo ni Ma'am Madeline, Ma'am. At the Genesis Sister Celisa. But especially Ma'am Madeline, thank you.
you are a new member of the church. I know it's already 3:30 in the morning in Hawaii, if I'm not mistaken. No, it's 1:30 in the morning. Yeah, 1:30 in the morning in Hawaii. Kat still joining us. So, thank you. Kat sapay ko maka-start tayo HBBC di the Big Island. Dagay no kwanti outreach tayo. So, please communicate with Preacher Glenn. Tapnon di kasta kat maurnos iti outreach tayo dita. Babaan kada kayo. Aya? Okay? Kanda giti amin. Makita kay amin. Canada, Manila, hangkay may naganat aminan. Okay? So praise God. Now, let me start tonight. Kasi, Singapore. Yeah. Dagayan pa ni Bernadette. Okay? Awan ni Giovanni Bernadette? Oo. Okay. So, thank God. Ada dyan ni Bernadette. Kani, ano naganan? Bana. Okay, Bana. Alright. Deti month of July, ti topic tayo kakabsat, kat may panggap iti maturity. Okay? Maturity. So this month, we are going to discuss about maturity. Kat ti apo, bendisyonan na kadida, ito yung mensahe itang Arabi. Ado, dagiti na isalakan kakabsat, ng mahana go-grow. Kat si kakadidayta, na isalakan ka ngam di ka gigrow. Adumat dagiti nabayagan nga na isalakan nga ag-grow ngam nag-stop nga ag-grown kakabsat. Nag-stop nga ag-grown. Kat yan na ka-ijay. Si kakadidya na isalakan nga nag-grow. Wano si ka DJ dating nag-grow ngam medyo na-stop. Wano na slow down, iti pa nag-grow. Kat may bagak kakabsat, nga daytoy aspect iti maturity, ti kasapulan iti church tayo as a 42-year-old church. Han nga gaputa na bayag tayo nga church kakabsat, kat mature tayo amin. Of course, adult matured nga members tayo. Kat isot gapuna nga uray kastoy ti kaadu tayo kakabsat. Kat adalat ta urnos tayo kan unity tayo. Gaputa adada key people nga tumultulong nga mangurnos kan mang-unite. Deti ministry tayo kakabsat. And I praise God for them. Makabendisyon. Iso nga, because of maturity, our ministry remains strong and growing. Ngam ado kada tayo ti new. Ado kada kayo ti baro, iti pamati. Ado kada kayo kakabsat iti hampay nga nabayag nga Kristiyano. Iso nga, ita nga bulan kakabsat, kat intayo pagsasaritaan iti makuna nga maturity. Now, basaan tayo iti Biblia kakabsat, iti Colossians chapter 1, verses 28 and 29. Colossians chapter 1, verses 28 and 29. Una na dito'y, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Nagmayat dito'y goal ni Apostol Pablo, kadagito'y believers ti Colossae. Han isuna nga kas dagito'y pastor, nga awang pakialam na ti panag-grow dagiti miyembro. Basta umay dagaten, okay kingkwanan, no. Kat kakabsat, kastamet ti puso ken panunot iti pastoryo. Haanak nga detay pastor, nga awang pakialam na ti panag-grow yung kakabsat. Haanak ka detay pastor nga basta nagaten kan, kat nakita ka, okay akon kakabsat. No. Ti prayer kung tarigagay iti puso, ag-grow kayo kakabsat. Ag-grow kayo. Gapot ati kaya ti Apo, agbunga tayo tina espirituan. Iso nga, no kasta ti tarigagay ti pastor, sino kada kayo kakabsat, kastamot ti tarigagay ti Christian life yo. Nga kunayo, pastor, by the grace of God, haanak lang ang miyembro, nga makita mo may agaten, may saak nga miyembro nga ag-grow
nagtultuloy nga grow. Itay gimanti imayo. I would like to see the members who commit to grow in their spiritual life. Praise the Lord. Tagakabsat, uray tarigagayat nga pastor nga equipon kay di pa nag-grow. No di kay mo't naka-mindset nga ag-grow, hang kayo nga grow. So, kuna ni Apostol Pablo, tarigagayat nga ikasaba, banlaagan ti aming nga tao, ken isuro, dahil tagakabsat, teaching, iso nga, bayan nyo kadi kakabsat, ta isuro kayo. Kat sabi ko ma, tapaisuro kayo. Hang kayo nga agsubsubag, agtangtang kan ti ulo, o nagsulsulpan. Dapat paisuro kayo nga rod kakabsat. Gapot at ti trabaho ka pastor, isuro kayo. Sino kada kayo, ti willing nga paisuro, kahit na di imana. Pastor, willing nga paisuro? Yes. Dapat maisuro hanga manursuron. Okay. Teaching every man, kuna nagkakabsat. Anak isuro kada kayo. All wisdom. Praise God for that. All wisdom. And kuna na to, that we may present. Tapno, may present me, may datag me. Kakabsat, hanto lang ada kayo. Ti mangidatag, ti biyagyo iti apo. Dakaminto nga pastor, iti mangidatag kada kayo. Ang disnot kakabsat, ijay langit, mabalin nga kastoy do ti plaster na. Kunanto ti apo, di kita'y man member ti Hosanna Bible Baptist Church, ag plaster kay man dita. No ala ang nga literal dito, ag plaster kay man dita, kunana. Napanan ti pastoryo. Okay. Sika nga pastor, kunana, idatag mo man, di kiti miyembron, kita at man ida. Kunana, that we may present every man, kunana kakabsat. May presentar, may idatag da kay ti apo. Whether that is true in heaven or that is true, dito rabaw ti daga, nga idatag kayo ti imatang ti apo, nga perfect kakabsat, ti kayat na nga sa uwan, masapol nga agbalin tayo amin na perfect. The word perfect does not mean sinless. Agpaiso nga no, mature ka, umas asidig ka ti apo, hamo mapupuutan, maad-adaywamon, iti basol. So you are sinning less and less and less and less. Ngamham ka agbalin nga totally sinless. But as you grow mature, kat umas asidig ka ti apo, umar-arni ti panagpampanunot mo, kadagiti sursuro ti Biblia, hamo mapupuutan, inutan kakabsat, nga mayat adayukan iti basol. That is maturity. That is the word perfect. It does not mean sinless. The word perfect does not also mean flawless. Nga awan pulos iti pakapilawan kakabsat. Numampay ti kayat ti apo, awan kumapulos ti pakapilawan tayo, ngam, nusurutem iti Biblia kakabsat, makitam nga ti biyag mo, makmaksayan iti pakapilawan iti biyag mo. No dati, adda pang pilawan ti apo gan ka, tatta kakabsat, inot, nga maawan ken bumasit, ti pakampang pilawan ti apo, ken ti tao gan ka. So, ti goal tayo nga Kristiyano kakabsat. Kat deti nga goal, ibagak nga isut worthwhile ken kapintasan na goal. Kat saan na pa nagpabaknan, no di kat pa nagmature. Ulitin, dapat ti goal tayo nga rod nga Kristiyano, kat saan nga pa nagpabaknan, no di kat pa nagmature. Tagakabsat, nagpintas ko na ti Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bayam nga amin digiti nga banag, inayon iti apogan ka, no i-prioritize mo, ti kayat ti ari, kat iso di jay panag-mature tayo. Ibagat day tagakabsat, tapnon, hanyuman nga matandaanan amin dito i-preach ko, ngamton agawid kayo, ti ko mamabati nga tarigagay kada kayo, kayat ko ti agmature. Ang nga to nagawid ka, ti dadapanunot mo, tatamaan nakman ti preachingan kung kunamlata, napasagidan nakmanan. Nakita nak nga taman ni Pastor Ijayan, tasakman nga tinupig unan, o rin yung bagat nagan ko kung kunamanan.
tinapintas ko mga panunot mo. No agawid ka, manipod ta kapilya ko na, Lord, ado, tin-share kaninsuro ni pastor, nga may salang titarigagay ko, iti panagbiag ko, kaya't ko ti agmature apo. I want to grow in my spiritual life. So, rugyante nga rutin kakabsat, iti topic, iti maturity. Tonight, I will speak to you on the marks of maturity. The marks of maturity. Kat adati 5 kakabsat nga initial. Kaya't ko nga iburay kada kayo nga marks iti maturity. Kaya't nakasawon da iti marks, no marks ko na, pakailasinan. Kat as pastor, as I preach this, daytoy kakabsat iti end result nga kitkitaet nga aramiden ti Apo iti biag ti tunggal maysa kada kayo. I believe that God is not just in the business of prospering you materially. He is first in the business of growing you spiritually. Don't miss that, kakabsat. Ulitin, God is not in the primary business of prospering you materially, although He will do that as well. But He is in the primary business. Dili ko na di Biblia, He which hath begun a good work in you. If you ask God, what is He doing in your life? Yung ubraan ni Apo is to mature you spiritually. So ano kaya't mga kumpasan ni Apo Diyos, ingka ije panunot ti maturity, hang ije panunot ti prosperity. Kasi ije panunot ti maturity, dayta iti goal, iti Apo, iti biag mo. Now, ti umuna kakabsat, nga mark iti maturity, ket DJ makungkuna nga discernment. Discernment. Everybody say the word discernment. Ti discernment kakabsat, ket isu DJ abilidad. Wano kapasidad iti panunot. Remember, i-mention ko lang ito word nga panunot kakabsat kasi maturity is in the mind. Not in the flesh. Kasi uray na tayag ka, no, ubing-ubing mo tapanunot mo, bunjing ka. Right? Ngam uray ubing ka payabasit. No nataknan tapanunot mo, matured ka. So, when we talk about maturity kakabsat, ti talaga nga subject matter dito ket ti isip tayo wano panunot tayo. Now, the first aspect of maturity kakabsat, ket deto'y discernment. Ti discernment ket panunot nga mangdasig. Mapagdasig na tinaimbag ken dakes. Ti usto ken saan. Ti ubing kakabsat, awan pay kenkuana iti discernment. Isu nga di ubing agay ayam no kwa tapos puro. Kasi hanna mautob kakabsat nga delikado day jeking kuana no kamali. Ayaman na ta kutsilyo. Across the street nga dinakitkitan ti left and right kakabsat. Kasi nga awang paikin kuana ti discernment. So, makita yung kakabsat, dahito iti kayat ti na ma-develop mo umuna kayo. Kasi ti discernment mo kakabsat. Dakkel ti pangiliklik, iliklik na kakadagiti, dakkel nga paka tipogam. Kan ti discernment kakabsat, katulungan na ka nga makapagdesisyon iti apagiso. So, the first aspect of maturity is the word discernment. Now, kuna na dito Hebrews chapter 5, verse number 13. Hebrews chapter 5, verse number 13. Kuna na dito for everyone that useth milk is unskillful. Gatas. No gatas ko na magat ubing di jay pelang. Hanapay kaya amin ti karne ko na. In the word of righteousness, for he is a babe. Baby pelang. But strong meat, anat strong meat kakabsat.
Amuyo di na minsan aldaw ket gimatalak dito ite kangaroo nga steak kakabsat nga fresh. Very linty pa naka-slice na kakabsat. Anya nga luknang nan. Ket linuto mi kakabsat. Gisami tinempla mi nga kasta ginaiwa nga karne, rinamas mi kakabsat te teriyaki sauce. Sami inikkan ti ano di nga mantekan. Dete sesame oil. Paunay kan kakabsat. Sami inikkan ti adu nga binudburak ti adu nga paminta. Paunay kan saat naggisa ti mantika ken bawang ken sibuyasan. Impisok mo, pak! Awan pa'y 2 minutes kakabsat. Inadaw men sa amikin nan. Paunay lok nang nan kakabsat. Nga madamat di kita karne nga nalulutom kung ulbet. Ay kat no awan ngipon mo nga paggalgal mo kakabsat. Hamo magalgal ta karne. So di kita pustiso no ka, handa magalgal ta karne. Kastamot ta ubing, hala nga handa magalgal, handa matilmon. So ako na dito, strong meat. Among tinasaw ti strong meat, nakulbet kakabsat. Kunana, strong meat belongeth to them that are of full age. Katakaya na nga galgaling kakabsat ka. Kaya, magalgal na. Even those, the application na dito, even those who by reason of use have their senses exercised to discern, kunana, both good and evil. So kaya nga sa uwan kakabsat, tigayang Kristiyano nga agmat mature, ti madeb-develop ken kuana discernment. Inot nan kakabsat nga maamamiris nga adda digiti dating og obraan na nga di na ammo ket madi ay ket iwasan nan kakabsat. Ket adda digiti pagarup na hana na imbag wenno hana ammo nga nasayaat. Ket gaputa maamiris nan isong isut obraan nan. Deta kakabsat iti sign of maturity. Agim improve iti discernment mo. Now, anat benefit deti nga discernment kakabsat? Kunana diti Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. Ephesians chapter 4, 11 to 14. He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Tatap no mature. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13. Till we all come in the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature. 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Dayjay. By every wind of doctrine. So nga, dapat kakabsat kada tayo amin, ti HBBC. Kaya't kuman nga ikwa kada kayo ta part dito ti maturity kakabsat. Haantay lang kumanga miyembro nga nabayagan. Dapat miyembro tayo nga naadalanan. Kasi, ato da kita yung member iti church, no damagan, 20 years ak, dituyang ko na. Ngam no sanudsod ang maipanggap ka dagiti doktrina nga basic, hanamat may explain. Naawatan nyo kakabsat? So tilang mangkikip kenkwana ijay church, dayjay kasla fellowship, friendship. Napintas nga grow tayo babaan ti fellowship. Ngam timang patibker kada tayo kakabsat, doctrine. So nga dito'y kakabsat, kung apo, I pray nga dito yung impatalik mo manan nga ministry kanyak iti Australia. By the way napintas ti umadut ministry ngam hananalaga kasi accountability amin di kita. So nga da kayo, nagkarkarara kablesan na kay ti apo, ikang kailang ti may nga kasla disclaimer na ta, aganat ka ta daw-dawatan kasi accountable kanto ti apo ka dayta. Napintas ti mablesan kakabsat in the sense ka mablesan. But when you talk of responsibility, accountability ti apo. No hammo na steward nga naimbag deta impatalag ti apo kang ka, song bata madakkel ti apo dayjay. Ket kasta kanyak nga pastor, iso nga
Kunak Lord, thank you ta intalkan nakmanen ti may nga outreach. Isu dayti Australia. Kat kayat ko apo nga dayti impatalik mo nga outreach kat apo agmature dagiti believers. So automatic kakabsat. Nga ti dapat nga isurok kadakwada doctrine. So nga naisurok idanti salvation uri balibaliktad by God's grace. Ammo damutten nga ilawlawag iti eternal security kakabsat. Ingamin Dexter. Dagti ni Dexter. Okay? By the grace of God, iti last week, insurok ti doctrine of the Holy Spirit. Kat kuna ni Brother Noel itay nagtestimonyo kuna na, praise God, Pastor, yung lesson mo about the Holy Spirit kuna na, nai-apply kun iti inaldaw ko nga papan pa nagtrabaho. Kasi dati kuna na, no addapan pa ko di trabaho, siyak lang ti agpampanunot nga mang disdiskarte nga masulbar. Ngam nanipod iti insurum ti doctrine of the Holy Spirit. No adda pa karigata kun di trabaho, kasarsarita kun ti Holy Spirit, tapno tulungan na nga mang sulbar kaday di problema. Gasam deta kakabsat? Di ba? Kat naisurok pa'y kadakwadan, may panggap deta makungkuna nga speaking in tongues. Oh. Kada may panggap kadagiti daduma pa'y nga doctrine ti Holy Spirit nga no di kano nag-speaking in tongues hanggang na isalakan. Kasi di pa nag-speaking in tongues isut manifestation nga the Holy Spirit mo. Kat amin di gijay kakabsat. Di kat idata, makisarang da kan makisaw da kadagiti na duma-duma nga pangmati. Kat by the grace of God, amudan kakabsat iti takder iti Biblia. Amuda. So nga, hante kumala nga na bayag nga miyembro. Dapat datayo na adalan ang miyembro. So, I want all our coordinators, ulitit man ang katimbagat, deto yan, idipelang na wabulanan, that when you meet with our brethren, kat impatalit ko kada kayo, di kita nga miyembro kakabsat, adalan nyo kat ida iti doktrina iti Biblia, as you are taught. Amen? So that they can discern what is right from wrong. Tapno hanggang nga, ganlaan-lapay kakabsat. Data iti mark iti maturity. Discernment. You can discern right and wrong and truth from false. Number 2. May ikadwa kakabsat, nga mark iti maturity is reliable. Reliable. Servant. Reliable servant. Surat yun deta kakabsat. Hala nga basta servant. Reliable servant. Now, makita tayo dito Hebrews chapter 5. Okay? Hebrews chapter 5, verse 12. Kunanan to. For the time ye ought to be teachers. Kuna ni Pablo kat asahang kay kumangga nga dakay ti kadruak nga mangisuro. Hanggang manursurun kayo, gapot kina ubing-ubing yo, kunana. Kasapula na isurok manang kada kayo. The first principles of the oracles of God. Surok manang kada kayo kadigitay. Basic. Masapula suruan kayo manang ti ugali nga na imbag, attitude. Kana ti arig na 20 years ka nga miyembro. Kadwa ka kuman. Nga mangurnos kadagiti daddo mga miyembro. Pati si kapapaanawa. Di ka makikooperar. Di ba? Di ka submit realization mo. Amo yung kakabsat. No daduma. Check no hango no daduma. No check ko nakid. No check dagita realizations. Kala ko madamdama kakabsat. Kat ano oras may tuyo ni agalas Jason. Ikat agawid kamton alason sa makadanong kami dyan da Dexter. Isut nagyanam may. Isunto pa na pa nag-check ko, di kita realization. Tapos di ka nag-check, di ka nag-send ka realization mo. Uraya ka kabsat. Pauna yun. Sika kumat kadwak ka. Nga mang remind ka, di kita daduma nga miyembro nga te realization yung sister. Sika pelang ba't kuamat, palagipak nga te realization mo sister. Te realization mo brad. Natili, di ba? Kakabsat. Diyan ka mo na ma-offend kayo. Dito yung aramid kada kayo.
Ngam no ma-offend kayo, di ko nakman, nakabaybayad ka, Kristiyano, apay nga ma-offend ka, pelan. Naawatan nyo kakabsat. Hello? Bagaman ta kaabay mo, bang kulang ka, Kristiyano, hanggang ma-offend, ko na. You see that? Oh, adu digiti Kristiyano ngamin, nga mapundi, no korehiram kakabsat. Well, no kasta nga koregam, mapundi. Nakamayimayat pa nagserbi na, bigla nga mapundi. Kapag kinorek mo kakabsat, reliable ka na road. So, edi ko paunay kan kabsat ko na kadwa ka kumangka nga mangisuro ka digiti ubing-ubing nga Kristiyano. Kadwa ka kumang mangpapigsa ka digiti nakapoy. Diba? Sika kumat kadwa nga mang-encourage ka digitay agkapkapoy. Saan meten, ta sika meten iti papigsa at manen. Sika man ti isuro kung ti basic. Kat kayat yung arod kakabsat nga nakabaybayag kayo kung isuro kayo ti basic. Hello? O, tatan isuro kat basic ma-offend ka ni pastor mo't amok lang arod. Di kita isuro na pela kanyak ko na. Kat di ka mo't consistent, di ka mo't obraan. Naawatan nyo kakabsat? Hana matured no ka dijay kakabsat. Ti matured reliable servant to others. So nga naglawag ta ko na for when for that time, panawin na kumangkunana, ye ought to be teachers, ye have need, masapul mo manan, that one teach you again. Kala dete, disciple naman pela deta, di naman mo obraan na. Diba? Kung bagagit si kakuman dete, ay, dete kat nabayag a Kristyanon. Nabayag nga makigimgimongan. Adok koleksyon na preaching ko deto yan. Apo, maasahak nga ta deto yan nga mangisuro ti sabali. Mang-guide. Ay saan mo? At ibang yasay nakpelang ang mampela deto. Madimot. Dimot nga makikooperar. Dimot nga aggrow. Madimot maasahan. Disciple ang mampelang. Dijay ti kayat ng asawan. And are become such kaslakay na makasapul ti gatas maneng kunana. And not of strong meat. Nawatan nyo dijay. Iso nga, ti pagkakitaan kakabsat, nag-mature ka is, number one, discernment. So, as your pastor, deta ti prayer ko, masurwang kayo kakabsat ti discernment. Number two, agbaling kayo nga reliable servant to others. Gaasin nyo kakabsat, dumakkel ti ministry tayo, kung nakarod kat apo, dete kung among ti may nga pakatesan kakabsat, nga reliable kayo, no awan ni Pastor Proby, kat adda kayo dita nga mangurnos kadeta gimong kakabsat. Among no da kayo, abus awan ni Pastor Proby, kat pinagundawayan ka kakabsat, tinainlasaga na panunot, uno kina-immature, nagandar man te kina childish mon, kat kunang, awan ni Pastor Proby, isunto na iso, ag-preach to man ta online nang. Diba, ano ko nang tapanurot mo, maki-join na klata, diti online nang ko nang. Oray tag-preach ta online. Immature ka kapsat, di ka kumamapanta kapilya, tapno kita, di kita daduma ka kapsat. Inakman kat di kapilya, ta, kompormino sinot makaabay ko, encourage. Kasta atin na pintas apanunot, kakapsat. Kitak man tamen sang torino, adugay mo lang. Nagbasit ti attendance yun di Sunday kakabsat. Masaktan di pusok nang runa ti apo kakabsat. Nagbasit ti attendance yun di Domingo. Nakurang nga duwagasot. Dapat ti attendance yun di Sunday ka 250 kakabsat. Nakurang nga 200. Alaman kitak man ulit tamen sanctuary kitang kay manamin dita. Hello? Oh. Gasan nyo deta kakabsat. Medyo adukay sa ita. Apo, mayat sa. Praise God. Oh, ngam ambo ka, dupelat absent dita. Dupelat absent kakabsat. Oh. Ikat, amom no mature ka nga tao ko ng inak church. Awan ni pastor ita, kasapula. Siyak ti may sa nga nabayag nga miyembro. Siyak ti may sa tumulong nga mangurnos. Hanga si kapay ti absent. Tapos tunutawagan ka, mapundi ka, ma-offend ka pa eh. Paunay ka matang nga kabsat. Reliable pa nga ruta kastamat.
Hello? Oh, kat no reliable ka na kat, apo, awan ni pastor, adat Australia, adat da nga masapol nga mapanak church, tapno adat kadwa nga mangurnos ka, dagiti brethren. Agtugawak ijay spot nga da makaabay ko nga dagiti new believers. Tapno siyak ti mga sis kadakwada. Siyak ti para iburay ta Bible, tulungat idangag take note. Oh. Amen kakabsat? Reliable servant to others. Kat that prayer ko nga pastor nga ma-equip kayo kakabsat. I am preaching the Bible, and as I preach the verse, I am speaking my heart as a pastor to you from the Bible kakabsat deta. I-apply ko di ko na ti Biblia iti biyang ko nga pastor kada kayo kakabsat. Kat ne awanak man ton Domingo. Da kayo nga ushers, especially I'm referring to the main sanctuary. Ore da kay talasam, awan ni preacher Alpier dita, behave kayo. Da kay tabatakken paway. Oh, awan preacher dita, behave kayo nga nasayaat. Oh, da kay dita Claveria, da ni Pastor Dennis, no di kay pelag behave, dakkel problema. Kastamot da kay tanawag, behave kayo mo't kakabsat nga nasayaat. Oh, amen. Kat awanak bananton Sunday. At adakam to pelad toy. Ngam ti instruction kakabsat. Tigimong tayo kuma kasla ni Pastor Proby. Amon no apay no ka kasano no ano amon kakabsat no kas di sitwasyon kahit na sa well agdadana na ka matatao nga ne awan ni pastor ket ne umuli kayong kakabsat. Ang adete mangrugi lang or tagimo nga nagtatambay kay pelayan ta baba kakabsat. Kakabsat umuli tayon. Kunayo kadigit agtutungtong pela yan tarwar. Amen. Hello. Agtutungtong tuno ka na chichismis tiyog ubrada kakabsat. Egat mangrugi tagimongan no adda mature di tagat kunana ni. Mapanta orasan agalasutso. Brother, umuli tayong brother. Umuli kayon, brad. Oh, sister, hintay dyan nga itong sister, mangrugi tagimongan. Amen. Tapos no mature ka man, makita mo takaabay mong agdudumog. Aya? Oh, laklakayan nga magdi-drawing mo ti ubrana, di mo agsurat nga agkopya. Ano ba rin dito, ubing agdo-drawing at ubing dangarod. Ngam napimpindas pa yung agkopya that outline. Ngam na makita mo nga, di kaabay mo kasal nagdingding nga, cool ding nga brad. Ding ka brad. Reliable. Pauna yung kakabsat, nagsaya at ngatan. Nga uray pa agduan ti apo ti church tayo, ag 1,000 tayo, ag 2,000 tayo, makitat urnos tayo, timpuyo, makitat na pintas nga disiplina tayo, excellent, dagiti gimong tayo. Dete ko na dagat, nagmayat man dete nga church, ta uray awan di pastor, dagat nakanak-nakam da, kunada ko magkakabsahat. Paunay ka nakabibehave daw, uray awan di pastor da, at da jay online ngam nagdingod da kasla dalatayan ta sangon sangwanan da. Kita nyo man umayt mo na plus tayo tugtugaw di da kakabsat uno kas kailag tugtugaw nga dunyo kada dunya. Amen. Pwede ko na ada nga paunay da giting miyang dan uri awan di pastor dagat grabe nakasupportive da kasjay ti dapat nga mapasamak ti church tayo kakabsat kaya tsupot lang nga kasjay. Amen. Makikaisakay ka di kakabsat. Makikaisa kayo. You know, amoy ti ministry tayo, we need a lot of finances. But actually, we need unity in our church. Uray adut offering tayo, no awan unity tayo kakabsat, awan serbina. Ngam uray basit ti resources yo, no the unity tayo, nalakate nga maka-erase kakabsat, ibagat kada kayo, nalaka. Dede ko nakada kayo nga 5 gasot lang nga tao. Hanyo kung kuna nga batit ta 100, batit ta 100 ako na. Kuto di mo ito, di sikat may sangana ng tudan. Di kat kumako ng batit ta 100, di karot kumang 10 mil ta itod mo. No isot kayam, kasi batit ta 100 ko na. Pero nagpintas ka kabsat, di ba? Oh, makikaysa kay ti leadership nga te, dabukbukod yung nga turturong di pa nagbiag kakabsat. Narigat ti mangurnos ti tao, ngam no addada mature, nga munat makikaysa, ngahan nga sabsabali pampanunot na kakabsat, iso di kita nga tao nga munat mangurnos,
di kita gapuna no ape nga natib ker ti church. Mature di kita kakabsat. Ang nga dito sabsabalit pampanunot na. Amen. Reliable. May katlo, number 3. Lubos-lubosok kajak nakapag-preach ka na kay di Domingo ay. Nag-preach kam diti kwa binuya daklang diti Australia. May katlo kakabsat nga mark ti maturity, resilience. Amen kakabsat. Anak ka na sa unta resilience, natib ker. Praise God kadagiti brethren nga uri adot naglasatan na nga parikot iti biag at dadalakta iti church. Pauna yung kakabsat. Dakala blessing data. Your resilience means a lot. Dete uray han nga convenient ti panagserving iti apo kakabsat. Ngem faithful kalata. Kuna na di 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable. Nagsaya atin. Uray anat dimte nga pasamak na tibiyag. Saan nga nagbalbaliw. No di kat adadapay nga napingpingot ti panagserbi na ti apo, di kita ti matured nga makuna. Wow. Pauna yung kakabsat. These are people nga limawa ti panakaawat na maipanggap dagiti problema ti panagbiag. Naawatan nan nga ti blessing ti problem kakabsat ket panangi prepare ti apo gankwana for greater things. Naawatan na nga dagiti problema ket way ti apo nga mangiliklik ken kuana kadagiti posible nga pakaikulbuan na. Sometimes God give you problems mga kapatid to protect you. Naawatan na nga ti problems, the Lord allowed them not only to prepare you, not only to protect you. Kakabsat. No di ket inted ti apo dagiti problems to purify you. Isudagayam ti mangdalus ken ka. No naawatam detan kakabsat, kadadaken ka daytan nga panunot wenno maturity. Kakunam, dagiti nga problema, God gave them to prepare me. God gave them to protect me. God gave them to purify me. Walang paiso kakabsat. Amen. Praise God for that kakabsat. And eventually, God gave them kakabsat to make you a blessing. Tapno agbaling ka nga servant. So, resilience. Deta kakabsat, iti pakakitam ni Kristiyano. Hanga dete, quitter. Agpaiso nga mapanunot mo quit. Nung panunot mo lang nga na ilasagan, deta kakabsat. No matured ka, agandar de spiritual king ka hanga di panunot ka nilasagan. Di kung natin, amo mapampanunot ko mo ti agquit. When, kasi tao ka pa ilang, naintakwan deta. Ngam no, daking ka ti spiritual na panunot kakabsat hanggang agquit. You will not quit. And quitting will never be an option to you. Oray narigat hanggang quit kakabsat. Kasi, jay maturity. Kanamuyo, listen, dating amin resilience kakabsat, ikang kayo di may isang aspect. Dating amin resilience, no apay nga hang ka basta-basta quit kakabsat is because adaking ka jay sense of responsibility. Nawatan nyo kakabsat? You have that sense of responsibility. Kung agkwitak kat, anang tong testimonyo ka, dagiti anak ko naman. Husto no saan? No da kayo nga padak nga ang magakabsat. Kat agkwit kayo ita. Anang tong testimonyo ka, dagiti anak mo? Hello? No agrebelde ka iti pastor, anang tong testimonyo ka, dagiti anak mo? Alaman? No aglamiis ka backslide ka kakabsat. Anong to testimonyong kadigitan anak mo? So nga ti matured nga tao kakabsat, hana basta-basta, resilient isuna, kasi adagang kuha na ti sense of responsibility. Kunana, apay ko mga, dahil lang nga ba, hanggang isulangan ng tirason nga dyan agserbi iti apong kunana, haana, number 1, nakang imbag ti apo, responsibilidad ko ti apo dahito, kunana ang kakabsat. Kat nagmayat no,
Kas jay iti panang biyom ta Christian life mo, adaking ka dahita nga maturity, resilient ka nga talaga kakabsat. Nakunam, Lord, hangko kayat nga ti ibatik nga testimonyo kadagiti anak ko ket maka-discourage to kadakwada. Ti kayat ko nga ibati nga testimonyo kadagiti anak ko ket maka-encourage kadakwada. They will be proud of me as their father, as their mother. Nga kunadan to, ni tatang ko, oray adut pagkakumikuman na, mapadlat ta makigimong ti Domingo, i-prioritize na. Uray mabambannog ti trabaho na. Isot mang ibaga kadakam ti Sabado, tumbigat na sapat ay amin na mapangkapilya. Nagmayatan kakabsat that our children will find us faithful. Resilient kakabsat because we have a sense of responsibility. Oh, iso nga nung umiiwas kay ti sense of responsibility, you are removing a reason for you to be resilient. Di ba? Dagay nga coordinators, no iwasan nyo kina-coordinator yung kakabsat, ikatong ti may isang rason ti sarilim, tapno agbaling ka nga resilient ti ministry. Kasi no coordinator ka, na mabaling kakabsat nga, agasong ta, kang kita example, nagpindas di confession ni Michael kakabsat. I might end with this for tonight. Kuna nagat, idi ko ngamin, kano di jay, Sabado. Kat kuna na kanya, at iji balay dati nagdineran me. Kuna na kanya, Pastor, adaman ibagak, kat permi madandanagan sila nga nakakabsat ka na emergency, takka na problema. Kat ito'y wano intajerwar ko na, kat kurito no jerwar, jaka mo Pastor, mag-amuka ko na, intajerwar ko na ka. Ibaganan, kat Pastor, ko na. Kinapudno na kat upat arabi nga jak makaturturugan. Ta DJ boss me, hanak kayat nga agabsent into nubigat Domingo. Day off ko nga talagat Sunday. Ngam no kaanupay ko na, kat anniversary pa iti church. Nag-breakdown kami iti makina, kat masapol ag maintenance kami iti makina, kat i-require na kamapan iti Domingo. Agasam kakabsat, tikan ko na ni Michael, it's our church anniversary ko na. Amon kanti ko na DJ boss na, siyak to pa, wedding anniversary mi nga, kasawa ko may klata, gubra ko na kanaw. De takot nga anniversary mo, isuot gapo na nga di ko may agubran, gapo ta anniversary yo ko na kanaw. Kat, pauna yung kakabsat ko na kat, ana nga ta Pastor, actually, diyak mo aramid, diyak makaturok. Amon tisungbat ko king na, Michael ko na, let me ask first, anat consequence na no di ka mapanagubra no bigat? Ay, kat permi a Pastor nga unget. Diyak mo no, kat, katandagang, diyak mo a Pastor hang nga tamat, ngam diyak la mo kunana, kunaking ko na Michael. Amom no api nga di ka makaturog, ti upat nga rabi because of the fear of men. Kabutan mo jay tao. Api kabutan mo jay tao kuna. No siyak ti adda ta lugar mo, umayak church to bigat. Kat no mapanak ton Lunes, isaganak ti pusok ngagsagrap iti unget. Kat noong tandak to no Lunes, tinto kunak ti pusok ang panunod ko no siyak ti adda ta lugar mo, apo, para kang ka, dahito yung panako unget ko apo, ibilang ko nga pribilehyo, ti agsagaba para kang ka. Kat no katundak at trabaho, apay kuma, kasi DJ boss na, isot nang sponsor ti working visa na kakabsat. Isot isid-sidir daging kwa na. Takam tupay ti nang sponsor deta working visa, hangkit ti nga dagam ti prioritize mo kung na daganaw. Awan ka kumadtoy Australia, no hanga kagapu ka dagam nga nang sponsor ta working visa. Agasam deta kakabsat. Sometimes, people will challenge your commitment to God. Uray pa'y tao nga nakatulong ginga kakabsat. Are you listening? Kat ko naking kwa na Michael, agpay sungay sudat nakatulong ka, ngam laglagi pa, inaramat lang ti Diyos ida. Kat no kayat da kang ikatan, adda pela Diyos mo Michael, mga ramat tuman ti sabalin. Amom ti kunana, permi nga nalag-ana nagta-counsel mo pastor kunana. Naturud ti puso ko nga umay makigimong tumbigat. Kat naturud mo't tirik na ko nga maungtan into no Monday.
Among di ko na kinapudno na pastor, dinggan nyo, nang runa na kayo nga coordinators, dinggan nyo ito eh. Kunana, actually pastor kunana, timay sa agundaway, siyak tinaka-schedule nga preach kadeta nga Sunday. Ngam kas jemanen nga nag-breakdown ta company mi, kad i-require that, iso nga jack na kaya, iso dimbagak kan ka pastor nagpakada, wang ko nakamok deta, ngam di ka naasikaso ngamin nga binagbagaan, hanggang ko madapat na panagububra. Sikapay mo ti preacher ka deta nga naka-schedule ka deta Domingo kung nakingkuha na. Kat among ti ko na digitay disciple at dadwa nga disciple na nakakapsat, newly baptized. Tikan ko nada, napanantay leader, tayo ko nada ka now. Hello? Agasan nyo deta kakapsat, no mapanunot digita disciplean nyo, kan digita tattao kayong patalag ko kada kayo, awang kat Domingo ta kapilya, awang ka ti Domingo ti malam ije batak, awang ka ti prayer meeting. Ha? Awang pulos realization nga insent mo, kunada, apay je leader miha nag-submit kunada kakabsat. Agasan nyo deta? Hello? Agasan nyo deta kakabsat nga panang parigat mo ti trabaho ti Apo? Nagrigat ti agtrain ti tao, nagrigat ti mangisuro ka digiti new believers. Tapos si ka nga coordinator, di ka man na tumulong. Tapno digiti new believers, ag-grow da ko magkakabsat, si kapay ti stumbling block. Paunay rigat ang kakabsat. Ngaman ko ibaga deto, nag-complain na to, I don't say this to complain. Ibagakla ang kakabsat, tapno agpanunot kay kumagatag, balaw kayo, katagnaknakam tayo kumakakabsat. Kat uri kastoy pa ng ibagak, hangkay kumamapumpunti kan ma-open. Taustulaan nga ibagat ka na kay deto yung kakabsat. Kaya yung orto dyan ibagbagat kastoy ay aywang kay latang kakabsat. Awang mapasamak ti ministry tayo no kasta. Hello? Si bibiyag kayo, amen? Oh. So ako nak Michael hamuntol ulitin daytang ko nakingkwa na. Uray anak mapasamak by the grace of God. Panawam ta trabahom ta ingkat kapilya ko nakingkwa na. Dagaymot nga nanang panawan nyo di kita labaan nyo. Panawan nyo di kita balayo ready pay na urnos. Panawam ta ingkat kapilya kakabsat, i-priority, ipakidam ti commitment mo iti Apo. Tapnon ada na pintas nga tuladen dagiti sumarasaruno kada tayo. Ada na pintas nga tuladen da nga pamati dagiti anak tayo kakabsat. We need to be resilient. We need to have that sense of responsibility. Hello kakabsat? Well, I hope nga dito nga mensahe itang arabi nariing tayo. Sometimes we need comfort, but sometimes we need correction. We need challenge. We need to be awakened because we are sleeping. Kuna na the Bible, awake thou that sleepest, redeeming the time, because the days are evil. Kabsat, I speak to you as a church. We are 42 years old HBBC. Hanteng ubingan. Adut ubing outreaches tayo, yes. Adut ubing nga members tayo, correct. Ngam no kas church, hantay nga ubingan kakabsat. Iso nga, dapat lang ipalagip ko kada kay digiti nga bambanag, nagpintas ti panangirugi ni Pastor John nga nangisuro kada tayo, kag itultuloy tayo, hangko mga habang umat-adu tayo kakabsat, pumangpangit ti ministry tayo. Dapat habang umat-adu tayo, sumaysayaat iti trabaho iti Apo. Sumalsalunat, pumigpigsa. As the years go by, we go stronger, we go healthier, we go better because ammo tayo ti magi-cooperate iti Apo. Ammo tayo kasurutan ti kaya ti Apo. Ibagam man ta kaabay mo, kakabsat. Hante papaanawang ko na. Datayon ti aganawa. Amen. Hante paguyuguyod. Datay ti gumuyod. Hanga datay ti paidurduron. Datayon ti tumulong nga agiduron. Agiduron hanga manursuron. Praise God. So nga, napintas, adupay kakabsat, but we will continue to discuss about maturity. And you know what? Listen. Ang buka adut pastors kan churches nga mangbuya ka dito nga preaching. Kat sigurado dito kakabsat. Uray sino nga pastor, no magagan na dito nga preaching. Among di ko na, kasta kumat may magagan, digiti miyembro ko na kakabsat. Sigurado dito, awang pastor, nga naragsak ka ti miyembro na papaanawa. Awan pastor nga ti naragsak nga ti miyembro na subag, natangken ulo na, hana makisurot. Awan kakabsat.
So let's grow mature. Amen, kabsat? Hello? Okay, let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Kadagyaman nag-apo Diyos ta maibuksilak ti saom ket may apply ko by your grace in a practical way. Dagiti nga principles ti Bible iti church mi ita. Where we are today, celebrate mi lang ti 42 years apo. Ket masapol nga may palagip kada kami nga hanggang ubingan nga church. Hanggang kami mutan nga basit nga church. Nataenganan nga church. Ket dumakdak ka na church dumurduras. Isu nga kasapulan nga aming kami apo nga miyembro agbaling nga manakam kanatakneng. When apo, daytoy maturity ti kasapulan dagiti amin nga institusyon. Nagmayat no ti manghawhawak ken mangtengtengel kadagiti amin nga departamento, institusyon, pamilya, eskwela, business, tao nga nanakam kanatakneng. Sigurado apo daduras na. Ket apo nang runa kada kami, taagdaga nga Diyos. Prinsipyom dagiti surusunod mi nga Lord, tulungan na kami. Kadam ti kinaubing-ubing mi apo. Kadam kaditi paspasugnod, paspasui. Alisto nga mapunpun di apo. Agbaling kam ko mga nalawat pan nakaawat na. Paisuro kam ko maapo Diyos hanga papaanawa. Tumulong agi baklay ti dadagsen hanga may sa apadagsen. Mangpapigsahan nga mangpakapoy. Makatulong haan nga mang dadael. Iso nga apo, bendisyonan na kami. Thank you for the reminder tonight. Amok, nga dumot digiti kakabsat, nga dapagdadaanan na ita apo. Patib kiron ti pamati dagan ka. Han nga isot pa kaupayan da. No digat adadda, nga napingping at ti panagserbi dagan ka. Dagiti masaksakit. Kaskasapulan mi apo, sursurwan na kami agtalag ka that you will provide all our need. Kadam dagiti anxiety ti panunot mi, worry about the future. Nagiti anak mi apo Diyos, tulungan na kam kuma. We commit everything to your hand. Kat bendisyonan na kam kadi, dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Kakabsat, urayat digita realizations yo. Pasaet kakabsat, kitaet no anat responsyo, kada iti preaching ko itat tangarabi. Okay? I look forward to it. Basaet deta kakabsat. Okay? Thank you. Go ahead, Pastor Bear. Amen. Praise the Lord. Oh, thank you so much, Pastor Proby. Amo yung kakabsat, dito yung mensahe kat han nga lugaw, dito yung kakabsat. Han nga linugaw. Inna po yung hanga naluknang. Kat may isa nga makitak dito yung kakabsat. No kasanot pa nag-respond tayo ka dito yung message. Deta ti mangipakita ti klase iti spiritual nga status nga panagbiag tayo kakabsat. No ma-offend tayo, siguro hantay pa yung na-reach di kinanakam tayo kakabsat. Ngam no makita tayo nga kasapulan tayo digito'y kat ti kararag tayo, kat kunatay ti apo, itad mo kanya kadidigita nga talo nga kababalin apo. Makita kan amok kan patsyak, at datay kidijay level kakabsat, iti panagnakam. So no adaman ti may isa nga tarigagay tayo itata kakabsat, detoy, kararag tayo kuma Lord, sika lang ti makamu apo. Numaminsan apo Diyos, ti panangkitak ti bagik kat kasla okay yan. Ngam si kaapo ti makamu ti kaun ganti puso ken panunot ko. Kat no makitam apo digito'y talo nga banag, nga awan pay iti anag ken bugas na iti biag ko. Tulungan na kadi apo tapno may kawis ken mapagbiagat digito'y. Thank you so much Pastor Proby for that very teko nakarut ket natadem kakabsat ngam pagsayaatan ken pakaisurwan tayo. Amen. Okay, tumagder tayo kakabsat, mangkanta tayo iti maysa. Amen. Thank you, Pastor Ver. Thank you, Pastor Proby. Let us sing Wow. that song, Okay. Jesus Use Me. Amen. Praise the Lord. Let's start from the first verse now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. Amen. By eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great,
greatest of all, He is my coming King. Jesus, use me, O Lord. Amen. Surely there's a work that I can do, even though it's humble. Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Ready now on the last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, O Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do, even though it's humble. Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. May we ask for Tito Rex Asidera to pray for the offering. Kararagtiyo kakabsat. Agyaman kami apo, iti mensaya po yung kami na ikan apo, ngayon palasat mo, ti adipin mo apo. Ket pudnula unay apo, nga sabi ko mala apo, taagbaling kami apo, nga Kristiyano nga agmatured apo. Ket sabi ko Lord, itultuloy mo apo, nga taribayan apo, iti pastor mi, ken ni ma'am ki apo, ti kadada iti Australia Lord, si ka apo ti mang salaknip kanyada. Bendisyon na met apo, iti offering, ngayon kami ipait ang arabi apo. Titingam dawatin, tinanong po Jesus. Amen. Kararag tayo kakabsat, tumagdar tayo amin. Let's pray, Apo, agyaman kami. Agyaman kami, tayo tiday ito nga rabi, kat nariing kami, Apo. Napalagipan kami, ken kang runanay ti amin. Natubngar kami, Apo Diyos. Tulungan na kami nga agbalin kam kat kumanga anes iti bagimi tatang rabi. Babayin kede ito'y mensahe, Apo, ngayon palasat mo ti adipan mo. Ngagbalin kam ko mga anes nga mang sukimat iti kaungan iti puso mi Apo. Nga hala ang gayam di kanayon mi, nga umay Apo iti kapilya. Ti pakikitaan Apo Diyos ti panagbalin mi Apo nga matured. Ngam sapait ka di Apo, tamakita Apo di gito'y talo nga banag. Ngayon binsa-binsa Apo iti pastor mi. Panagbalin mi Apo Diyos nga makasursuro nga madiscern. Dagiti banag iti panagbiag. Reliable, mapangnamnaman Apo, kadagiti anyaman Apo nga aspeto, iti panagbiag kang runana ti na espirituan. Resilient, nga dagiti kumaapo Diyos panakaparigat, panakasuot iti panagbiag, kat saan nga iso iti makaigapo iti pagkapuyan mi Apo. No di kat di babaen Apo iti estado ti panunot mi nga matured, kat positibo Apo, iti panangkita mi dagitoy Apo nga pakasuotan kan problema iti panagbiag. Alawan na po tulungan na kami nga rod, nga sapay tamanipod iti dayto nga rabi. No addaman ti kang runaan nga tarigagay ken kararag mi, kat dayta ka di kumaapo, agbalin kami Apo nga mature,
iti pamati, panagbiag, kan panagserbi mi Apo kang ka. Tulungan ma po iti pastor mi, sikati agtultuloy o Diyos, nga mangusar, kan kwa na Apo, iti lugar Apo ngayon na itata. Sikati mangi preserba Apo kang kwa na, tulungan ma po, makita ma po Diyos, digiti agsasarono, halos linawas Apo, ngay schedule na Apo ngag-preach. Pangaasim ka di Apo, tasi ka Apo iti mang salwad, mangi preserba, ti kired piksa kan salunat na Apo. Kan kang runaan na ti favor mo ka di iti biyag na Apo Diyos. Tapno iti kastaket mas adad dapay, nga nyaman ti pangaramatam kang kwa na Apo, mangted Apo iti bunga Apo Diyos, nga agbayag Apo, kan bunga Apo nga mabalin, nga mausar kan maaramat mo to Apo. Stamat Apo, iti ang ayaten ng asawa, si kamat ti mangi preserba iti salunat na Apo, nga agpadada Apo Diyos. Ti patriar kami Apo, tultuloy mo Apo Diyos, nga salwadan ti salunat na, kanitultuloy mo Apo Diyos nga iwanan, uray pay, ni Ma'am Cora Apo, si kamangted, itinananay nga parabor, itinaldaw-aldaw nga panagbiag na o Diyos. Kadagiti amin nga kakabsat, nga dan digiti sa gubanet na Apo, ipataw mo ti man nakabalin nga dakulap mo, tapno iti kastagat agimbagda. Kat bendisyonam Apo, iti amin Apo nga dayti wa kanito, kan kadagiti nakijoin kada kami, iti Facebook, YouTube, kan dumapay Apo nga platform, I pray that may you please bless them, kat sapay tada ito'y sa ngayon kami nangigan, han nga agsubli nga ungaong keng ka, no tigat di makita ko maitibiyag mi. Aywanan na kami ti panagawid mi Apo, kat isublimi keng kat dayo, gloria ken panagyaman, tarigiti ti kararag mi, tinagan ni puming Jesus. Amen and amen. God bless us all, kakabsat. We are all now dismissed.